Dobio sam ono što sam htio. To je potpis za High League, ali karma je proradila. Karma je proradila svoje. Tražio sam meč sa patuljkom, dobio sam teškaša. Tako da, pazite šta želite, možda vam se ostvari u životu. Ništa ljudi, da najavimo moj sljedeći meč. Ono što je interesantno i što će svima biti zanimljivo jer nije MMA, nije boks i nije bare knuckle. Prvi put ću se okušam u novu disciplinu, i to protiv teškaša. Tako da li sam favorit ovdje, ne znam. Kad sam dogovarao ovaj meč sa organizatorima, kažu oni, ajde kao imaš 70 i nešto mečeva, kao ovaj lik imao je samo jedan, ja rekao da, ali imao je jedan u toj disciplini, a ja ni jedan, tako da je za mene on iskusni. Da skratimo priču, radit ću meč po K1 pravilima, ali Extreme K1 sa malim rukavicama, znači rukavice za MMA 4 unce, 3 puta 3 minuta, mislim da je čak pauza između rundi minut i pol. Možda to vjerojatno Poljaci namještaju za njega da se malo više odmori, ali ne znaju drugu stvar. Ja ću se brale odmoriti. Ja s mojim iskustvom napunit ću pluća samo tako. Ali ajde, sve može, na sve sam pristao. K1 pravila, nemam pojma. Clinch može jedno koljeno, može spinning fists, nema laktova. Koga boli ovo, tukao sam se bez pravila, tukao sam se glavom, čisto da znam što i kako da znam kako da se spremam. Da mi to malo uđe u ovaj polupani mozak. A što se toga tiče, laganica. Potpisao sam ugovor na 3 meča, znači High League, nova poljska organizacija, izuzetno moćna. Vidim, medijski se jako dobro, probijamo i skoro 1 milion pratioca na Instagram. Oni i Fame rade najbolji posao. Jure te freak fightove. Ja sam se onda javio da bi se tukao sa Mini Majkom, oni su se oduševili. Nažalost, od toga nema ništa, moramo biti realni. Gdje će Mini Mike uzeti meč sa mnom? Možda zakaže sahran odmah i 3 dana, slobodno. Tako da, postoje kilaže i te divizije i sve s razlogom. Pa imamo jednog lika kojeg boli uvo, zato to sam ja. Ja ću raditi sad opet tešku kategoriju. Koliko je pametno, vidjet ćemo, jel? 10. decembar. Ja sam za meč saznao prije 7-8 nedelja, ali normalno nisam se toliko spremao, ja ću zadnje 4-5 dat gaščinu. Nema kila, ne moram skidam kila, tako ne moram da brinem. Gledat ću da jedem što kvalitetnije, da ne dođem tamo ko mečka i da se ugušim poslije druge runde kao Muranski sa mnom. Jer mislim da mi je to glavni adut. Tempo, pritisak i ogromno iskustvo. Čak i ako je bolji udarač od mene, što se ne bih složio, gledao sam u taj jedan meč što je imao. Isto je bio High League, ali doveli su mu lika za upucanje. Inače, moj protivnik će biti David Zalecki. On ima 43-44 godine. Ima oko 95-100 kila. Ovog lika je iskrivio za 30 sekundi. I vidio sam da zna što radi. Baca spinning kikove. Bio je spustio ruke, krenuo naprijed, prima, vraća. Super. Nadimak mu je crazy. Super, vrh, ja obožavam te stvari. Vidjet ćemo koliko je crazy kad se bude tukao sa mnom. Vidjet ćemo će li da spušti ruke, a krene naprijed bez respekta. Moj savjet je da ih dobro digne i da dobro prilijepi bradu za grudi. Jer budem li ga zazviždo s onim malim rukavicama, 2 stvari mogu da budu. Pukne lobanja ili da pođe na spavanje. Treće nema. Tako da ne bi dao neke predikcije. Mogu da kažem samo da mislim da ću da pobjedim. A šta će biti? To je čar sporta. Morat ćemo čekamo 10. Pa da vidimo. Event će se održati u Lodz, ne znam kako se izgovara taj grad. Tu smo već bili, tu smo već ostavili tragove. Tamo je Ilke nokautirao Janikovskog, tako da tamo nas znaju. Ilke će vjerojatno ide sa mnom, ako bude slobodan, ako ne bude imao neki meč. Jer decembar mjesec je jako aktivan za naš klub, borimo se ja, bori se Janković, bori se Koba, bori se Čepo i pod znakom pitanja su Ilke i Savo. To je skoro 6 profi boraca, svi u različitim organizacijama na različitim mjestima, tako da ćemo se morati dobro raspodijeliti. Jedva čekam da probam nešto novo. Vjerojatno ste svi mislili kad smo stavili naslov
da neću raditi MMA, boks, kickboks, per nuklear, nego nešto četvrto. Vjerojatno su mnogi mislili telefonske govornice ili tako. Nažalost, još nije vrijeme za to, ali bit će i toga. Tako da ljudi, 10. decembra se uključite. High League, vrhunska organizacija, vrhunski show i vrhunski mečevi. Potpisali su upravo Janikovskog. Borit će se protiv nekog bare knuckle šampiona. Radit će MMA 3x3 minuta. Mislim da će biti nekih djevojaka, nekih glumica. Biće i patuljaka, bit će svega. Biće miješana salata, boga mi. Platite pay-per-view, ne znam, 10-15 eura, smijurija. I uživajte u nasilju. Rekao sam 1000 puta. Nećemo se lagat, zato ste svi tu. Da se udaramo ja i ovaj nekim jastucima, balonima. Ne bi vam to bilo zanimljivo. Ovako male rukavice, penalanje, sigurno će vam se sviđati. Neko će nam i želi smrt, neko će mi želi pobjedu. Zabolje me ova stvar, potpisao sam ugovor na 3 meča. Jako dobra lova. Zna Božo, trokut njega možete pitati slobodno. Jako dobra lova. I jako će me boljeti genitalije, to već neće se desiti, iskreno vam kažem. Ne da idem da se bijem zbog para, ali lijepi osjećaj kad znaš da kad se ovo sranje od tuče završi, da ćeš dobiti jedan lijep debeli ček, a ne ono ranije. Koljen se tamo po Rusiji za 1000 eura. Toga više nema. To sam sve, ali dobro, to sve mora proći. To sve mora proći da bi se došao na ovaj level. Tako da sad isključivo uživam u svojoj borilačkoj karijeri, radim što me god volja. Ljudi, vidimo se.